Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Oray jak kumakayat tagpan ni Maid. Ngam kapilitan, tanay, dakkel ti problema. Ay, uray siyak, marikwanang. Ay, dakkel mo ti problema. Iso ang mabalin ti agpanimid di Twitter senam. Ay, jak kumakayat ata malas tagpan ni Maid. Ngaman niya nga ron ngay, kaproblemado kamot akas kanyak. Hello, good morning, my kakumaray. Nay, nagragsak matarupa mon, marituyang. Of course! Awan gayang problema, maray. Imbag ka pa'y marituyang. Da kami ka ni marikwanang. Dakkel ti problema, may. Anya nga iti problema yaw. Kwarta? Ay, wan maray. Dayta at alaga ti problema. Day tama ti problema. Ay una yan, agpadpada kayo magkayam ti problema. Ay, siyak maray. Awan kwartami kan ni Inteng. Awan paggatang may iti bagas. Kahit si kangay marikwanang. Ay, awan igatang ko itilako. Ay! Kanya nga nakakatkatawa iti imbaga, mi kan ni marikwanan. Ay, kalat matlata nagkatawa kan. Ay! Win nga rod Ay! Rito yang. Gusto mo ten ati pa nagkatawam. Kaslain insultuan na kami Dinamag mo ti problema may. Hindi imbaga may nagpagak ka. Main insulto kami, maray. Ay naku kumaray! Siyak ti solusyon ti problema yaw. Ha? Yes, I am the solution of your problem. Ay, Nga amuyo ka da. No anya ti karga da ito'y hambag ka. Win nga agpaisaw. Anya ayatili na unday tabag mo. Kaslada pa panam Talaga nga da papanak ko kumaray. Ngayon, mapanak agpautang. Na, agpapautang ka? Wun, napuno iti kwarta da ito'y hambag ka. Ay, umutang kami man nga rod, maray. Ay, kuna lang nga rodin. Siyak ti solusyon ti problema yaw. Ay, nagmayaten. Imasidag ti solusyon iti problema ta maribanang. Ay, Win nga rod. manungay ti utangin yaw kukumaray. Ibagayaw. Kwarog, nasolusyonan ti problema. Nagbit mo tanantay. Napan ka lang iti Teresina ni kagawad kwa nang. Adan adago solusyon na. Ni Marituyang tinangted iti solusyon. Ay, mapanak nga ro di dyan danana tuyang. Ay, sige Kwarog. Iso ti solusyon ti problema tayaw. Ay na, nagswerti tayaw. Tadda ni nana tuyang. Wen nga raud. La 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 la. Ure ka la aglalala nga agluto Wen inteng. Tanaimas ti sidaan ta. Ay, agkakwarta mo? Adon inteng. Sa dinutin ang alaam. Apay, masapul aya amam. Una. Nung ay napangkanaghuldak. Nga inutang ka ni Marituyang. Anya? Uray ni Marikwanang.
imutang met kan kuana. Ay. Isublim day ta inutang mo. Ay, apay nga isublek? Inggatang kun ati daduma iti si daenta. Ay, isublim ta saan na nasaya at apagutangan ni Marituyang. Tila ibagbagam met inteng. Jak isublek. Ay, isublim ko nak day. Ay, agtal na ka inteng. Atang kwarta! Ah, Atang kwarta! ay, nay, uray di kwaraw. Imutang na. Angkang, kita mau. Nagatunti kwarta ko, nagadaw! Kita agman. Imutang kamot kwarog. Ha? Wana? Gureka. Diyo amot ti ugalin ni Marituyang aya. No iso tagpautang, Anya ti ugali na ya. Pat-pat cemot ni uncle mo, kwarog. Na, Alakit din, mangantayaw. Adun tila ko Marikwanang. Pinautangan nak ngamin ni Marituyang iti pinaggatang ko. Isu may ti ko na. Nasaya at magayam ni Marituyang anya. Itamla ang ana amiris ay ada itamaray. Huwag nga raod. Kunak numangiruruma na kanayo ni day. Nito yang kau ti kasisingputan ako maray dito'y lubong. Aya, Un maray. Swerte kayo kidi Tanaadaan kayo iti kumari akas kinito yang kau. Nasingpait. Mananga asay. Ken managtulaw. huwag nga raod. Manmanaw ti kasta ako maray. Nilaang tuyang kau. May sapay anangayatak nga imutang kan ni Marituyang. Kat gapaw taawan interest ti utangem kan kuana. Kawamat, maray. Dayta jay utang zero interest ako nada. Ang talaga nga ta nga awan interest na. Awan. Ay damagan tantuman. Kasladyak mamati nga men nga awan interest na. Amin nga utang, ada interest na. Ngamje pa utang ni Marituyang. Awan interest na. Oray 5 aduleng. Mayat ano kasta? Angam nasken asiguraduan ta. Nga awan interest ti pautang na. Ay, wen, maray. Narigatan ti mailawan, maray. Ang nagastos mun samot amin nandiya inutang mo. Iso nga ron tinggol pikitilakaw. Ay, oray siyak maray. At apay madkit di aja inutang ko. At apay nabatay. Apay, isublimpay. Saanon Nagrigat mo ti agisublay. Kawan kan may sa. Saan natalukwan ni Marituyang? Wen mat siguro. Apay kumaalukwan na ta kat kumari tamay. Huwag nga road. Wen maray. Saan na ta alukwan ni kumari ta atoya? Asinon dagiti pinautangam tuyang. Amin atat tao dito kabildatan, pinautangak badaw. Bungal, kalbaw, bakit, lakay, kubo, kiyan. Amin nga kasapulan, pinautangak. Ay nagsaya at kan tuyang. Dagiti ko kumaray, da maribanang kan marikwanang, kastamot ni kwaraw. Manungay ti interes na. Ay na, jakon interesan. Amumot kanya kaun, nasaya atak ngagpapautang. Ay uwi na niya. Kasta ti kinasingput ko kadagiti kabaranggaya. Hey, Way, amok day ta, tuyang. aywan gayam ba daw? Kadwaan nakto inton mapanak agsinger, ha? Agsingir kan? Ikatwan mangrugi akon nga agsinger kadagiti pinautanga. Uwi na, mabalin ayam at abaybayan ka. Wen, agkuy-kuyog tantulat ta. Way, tuyang. Saan ka panawan? Antay, siningir na kanina na to yang. Saan pa'y mat? Uray siya, saan pa'y? Ay, amangan no nalipatan nan. Ay, sapay kumaa. Ay, mayat apagutangan ni Marituyang. Tawan interest na. Ungarod antay. Isupay lang tinapuutak nga wan interest na no agpautang. Manmanaw tikaskan kuana. Saan kumapay nga agsing-singir? Ang duty akita, kapitan. ay, dutim gayam ita kagawan.
Sa anak pa'y lamang lukat ije tersenak. May salang mat nga daw. Anya day jayen. Nagpigsang matan nga tok-tok. Masapul pa'y lang agtuktok. Aya dito barangay hall. Kat inal daw mo't anak lukat. Ang kakitaan maray. Darasam. Nasaya at nagparangkan si Kaba. Apay akas lang makaungungat ka. Talaga ang makaungungat ha. Anyat basol ko kang kaya, marituyang. Damagang pailaan. Ilamlamangan na kanya. Na, apay ko mga ilamangan ka ngay. Tuktok at atuktok ijetir sinam. Awan mo't gayam tao. Tadda ka ditaw. Di mo kaya tagbayad iti utang mau. Ay na mare, ag duty ak ita. Iso sa anak anang lukat. Apay nga ipagam nga ilamlamangan ka. Agbayad ka, wano agbayad ka. Nay, agsingir kan? Hindi kumapay Ngamga puta kumari ka. Binaybay ak pailaan. Wan, agbayad ak. Ngamaday di balay tay pagbayad ko. Oho, ibagbagam lang dayta. Tadi mo kaya tagbayad. Agbayad kay tan. Now na! Makauray ka di mare. Agunget ka man ako na akon. Ay, no saan kang agbayad? Bombaan ni badong ko jay tersenam. Anya? Bombaan na! Ay, sus. Nangagmaw! Ha? Unay matikas tuyan. Nakautang aklaan. Bumbaan yaon ti tersena. Kasta unay matiungat ni Marituyang. Ay, agawid akon kapitan. Tamangan no bumbaan da jay tersenak. Di damat siguro aramidin day ta kagawan. Ay, naguyong mo day jay ngagsingiran. Imbagak iden, akas jay ti ugali na no agsinger ngam imutang kay latamit. Nagmaya mga minti pa nagsasauna iday. Awang kano ti interes na. Kita niya, daytan samutan biyagyo ti interes na. Nakasintrawn da ito'y bumba yung tersina ni Marikwana. Agbilang ak iti talaw ba daw? Nutalo kunak bomba mo. Agbilang ka nga rudin Tanay, naktanga na kaw na mangisinsintraw da ito'y bumba. Sige. May isa. Sumarunaw. Dua. Talon? Aguray kamot Ay, nagbayag kamot Talon Aguray ka Di ka lang makauray. Anyat kukuan nyo dito isang wanan ti tersenak. Ha? Bombaan man day tutir sinam. Agbilbilang kami lang, iti talaw. Ay, aguray kayo mata. Ay, imbagak magkang kamari tuyang. Agbayadak. Ayan jay bayad ma. Inakalaan. Bumbada gusteg iggaman nyaw. Darasam tanay. Agtalong jay bilang kaw. Nagtanganak pa yun, agigigam da ito'y bomba. Ay, sige. Inakalaan mabitlaan. Kanya nga'y, bombahin ta pa yung tersina ni Marikwanang. Sanun, ta nagbayad mo tang. Sa dino pa iti sumaruno pagsingiran ta. Ijay balay da maribanang. Tulungan na nga roden dito'y bomba. Itugot ta pa ayan dito'y bomba. Kitun na, tanusan da ngagbayad. Amumong kami daw. Bombahin tan di balay da. Wan, iswama pantan. Apay ko arog, awan mo't langan ni uncle mo. Ita ka no birbiro kan dantay. Kasla bomba ka no mapukpukaw. Ha? Ay, mangantayo ko man. Bombaan man day tabalayaw. Ha? Anya ka no? Danggam man ana imbag dya ibagbaga ni Marituyang. Anya ka no day jay, nanatuyang. Bombaan man day tabalayaw. Bomba. Antay, bomba ang da ka nun tayo balayaw. Anya! Ay, Nay, nakamunstra nga agpaisunti bombay jay waraw. ay, isuday jay. Why? Nay, sirsirigan ni Tata Badong to'y balayaw. Ay, anyan ti mapaspasamak ka na kita nga agasawa. Ay, mabuti nga kantay. Sapay awan ni Uncle Kaw. Maray, anya ka day ti mapaspasamak. Bombaan man day tabalayaw. Ay, apay ngay mat. Anya ti basol mikan ka. Saan kayo ngagbaybayad iti utang yaw?
Dua kayo kinikwaraw. Na, kat di kamot nga minagsingsinger. Agbayad kayaw, wanaw bumbaan mi day tabalayaw. Agbayad kami. Di lakit din utang may ti pangbombaam iti balay may. Badaw! Nakasaganan day tabumba. Itay pa ya! Ilangan bilang mo, tururayay! Sigay, agbilang akaw. May sa! Na, Aging gattalulaang ti panagbilang ko, maray. ay, mabit lang maray. Inakalaan di pagbayad ko. Dua! Aguray ko nakmay. Antay, ato iti pagbayad ka. Ay, narigatain. Ang mga nubumbahin dangag pa iso ti balay ka. Ay, uray siya. Bayadak mat amin ng ti utang ko. Tapno saan nga agpampanunot iti dakas dayjay ako marek. Kunang manunanos kin nasingpat nga agpautang ni Nana Tuyang. Saan maggayam? Ngun nga ron iso apod now dya imbagan ni Uncle Mau. Saan anasayat apagutangan ni Marituyag? Dapat kan ka dayta birbirukan mi a bomba paray. Bumbam daytay? Bomba ti barangay dayta. Iso dyan naka-display di plaza. Pinagbomba da idi panawan ti gubat. Inalam ki din. Ay, binulod ko lang, pare. Binulod mo. Tapi nang butbutang mo kadagiti nakautang kada kayaw. Kasano mo nga may... Saan anasayat day tangar aramidan yaw? Ha? Na. Agsingir kayo tinasayat. Asan arumbang abot-but nyo pa dagiti tatao? Nangin mo to yan. Ala, ingka nga rudin isubli day ta inalam abumba. Ay, nanatuyang kantata badong. Say-saya atin yu ti agsingir kadagiti nakautang kada kayo. Madi nubut-but nga nyo ida. Dada kayo matlang ti kang runaan amadaksan. Ala sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung liabida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.